Kinungilam jelasan ke isu nong thama circle kentup Vice President Richard Maukhio bat General Secretary Uribanson nongrum bat kue pat kinungilam ke laong bakin jai beteng ke jeng khandra je ke mender lani kinong bela bat la ke ban bela hakan dikari khasi bat jantia. Nakaliang jeng nam jelasan ke laong bak ke bakum gini ke jeng ujuan FIR ke jeng penting ke la don nadu sahu pratri kisnam. Mereka sengkan nek baik ya kabar don kam. Berkadau kalong namar bagi buat penyak yang ke sarkar kamtam ke Labor Department kam thong satai ke Labor Inspector begini inspect nanti bani khandra ke nang bela bar jella ke bla jellai bah ke ni kisi ke pementa. Ba mokhi ulong hatu kam khlia kala pentri kam ya ka CAA namar bagi donru ke nang bela bar nadu ri Bangladesh ke bamdan ke kat kisla ke babiang ru ke ban bela syakani ke jella. Kinang ilam ke la angru begini ban khandra baik namar ke le ka kam omi ka kam tu kam thiem ka kam bamsap ini kakam ban penkluman deki lebek nak mta banyada ya kalawai bakam juru dalam takari bat kajat benrio ya kata te kajing ujor ijahar nakaliang ka sarkar nim so perso namar la jan la sa prat ligis nam kajing yang ti jo seng kajing cha ujor ijahar kajing sha kem kajing sha penterha ya long lamlin ya long melan namar ni kawai binang ram kadai kata nyada nam ta kajing benrio ni yale nakabentak kajing sup jing singan jo kilong din gimang din gijongi tang kata ka bangin ti nakaliang ka sarkar kamat ejahar kanu teliru ngai nakaliang jongi ka kamut kei bangi de benle naban ni khemle kam tu kam thiem ni khem le duty ano ndre ni le ya ka kam ka ba kali ka sarkar benle tada ka sarkar khemle nyimbat si bangi kali nakaliang jongi ka seng ba penyuar ni ha benle kata tu nak lain biasa pun beteng ban khandra ini kuat parlimen. Kata kat bak sarkar keempat penterikam ya ka MRSSE berkat bak sarkar India hi keempat A ya ka ILP nak liang jungi nim PE nak kapor ni tang la tu ba kila sedang bun sedang jelai ni khandra. Namar la ka infiltration giat kepada nang ti apa berniat penterikam ni keempat si ni nak liang jo kaseng ketika kamram jungi ni empat si ka kamram ga jungi ni nak liang jo kaseng isu ni tak sarkar kau berjumlah mental si. Di balai pimpenbun ya ki labor inspector. Balai kata-kata nak labor kimlek man ki construction site berlek pej le jungo kajingdon jong kini kinong trebar jela. Hakajing handra kajongi bun ki bri ki ban nakabar jong napa Bangladesh. Kibun ki bamdan ka ipik ki bamdan kajing kikot ki ben pensisa bagi de kinong India. Da kajingwan joka da kajing implement ya kasih kamu ke penisai ba ka jelam ngiler pala pedang ya kasih tela da sarkar ko ngumta kamu ke jelam ngiler ka sarkar ba ilam de kontrak sama la pedang ya kasih ndre na kalian kasang nyimtip na kalian kasang nomor ba kadai ka kamram bangin yada ngimpek perman ya ka jingrung jingmi jong kibar jela joki nongwei kibon kiwi pat kiri na kalian jungi nim tip ya kata ka sarkar ko kasya na kamsya ndrengi ngile katkum ka riti trekam ka jungi ni ben songsangan ben sup kaloi din ni ngin hap larang ngin hap ban khandra yang hiwak permit lu ni ya bisa kabaide bakanika cingwan kem yo samla direk nongkri bre presiden jungi kum ka ki siunong mai circle ni nakalian jongka circle isusi bani asmo bakat cingwan kem ru kolong ka ba lombean hak sistem senia andai ke kubur ke basai sarkar basai ke police department wanam penterha ini bat wanam pen buat wanam the umca ini nomor ba kata pinang the kata kading kanong krun andai nak kubur mon keren kolong bek tangatahi ngi kum ke circle nong thmai ngi khlan ngim song thai ngi nang itrei wan la kalam hakanu no gantaru nginam kanrandin ike bangi ngidi banle nam tak babha ngitre nam tak kapha kamet nam tak ri ba kasai benrio tangani kubor ka basya sarkar ba smobha wanam penterha ingi wanam pen them pecah ingi pe yo ba kading ka kalang tangata ka kubor ka basya ka police department ba sarkar bunjo